nyo dahil tani nga pubot na yung pumudaw na kumani. Maapal kay lawa na yung tikutis ko si kayo. Mati ka muna pinakapalan nyo. Anya bashers ko! At pangisit na man. Tano at dati madilaw maninin kabsat ko. Di ba ibaga mga nangisit nak na puro filter nak. Ikakayat ko nga tag-filter. Anya ti Serbina dahil ta filter no i-filter. I-filter ko amin na pati buok ko. Kita nyo dahil ta buok ko kakapudpudaw niya. Nagimasan ayati kwa. Ag papudaw ay ag pangisit gayam. Nakiding. No kaya ito tag-filter, ag-filter kayo. Tahang kayo nga pagkaalaman. No kaya tiyo ay katagkikita tayo. Nakiding, nagkikita tayo ti personal. Wow! Ay. Nade, nasakit si kayo ta nagado ti oyster. My can. Bashers ko. Nyakit din. Yan na nakapudpudot na yun. Nyakit din. Yan. Kitaan nyo dahil tani nga pudot na yun. Pumudaw na kumanin. Ay, ngumisit na gaya. Nyakit din. Nagmet ito yung si kayo. Pang paikat ti stress. Pang paikat ti pudot ti ulo dagiti ulo nga na pudot. Una yun ni kinangisit ko nga talaga ni nagngisit na kasi kayo. Pauna yun. Nya, pantay aglangoy. Dati kwak at ini oh. Suot tayo dati life jacket ta pa. Aglangoy tayo kakabsat. Ay haan gaya mapantalang tani. Kapudutan. Tani. Ano ko ah. Ngumigisit tayo mantikas tao na yan. O, na nga kinangisit tayo tan. Ado maapal ti kinangisit ko si kayo. Nyakit ka matang kayo mati kapudutan at ano. Ngumigisit kayo ang kasla kanyak. Makita yumat. Kanay nakapanagnatang. O rin nakapudpudot. Matadalak nito'y bye-bye.